this is Slobodan speaking. How can I help you? Zdravo, možda mi kažeš PUK kod za jedan broj telefona? Izašli ste preko govornog kanala za englesko govorno područje. Nažalost, morat ću da vas zamolim da pozovete ponovo i da pritisnete 0 kako biste... Pa nema veze, daj mi PUK kod, brate, slatki, čekam 15 minuta. S obzirom da ste izašli preko engleskog govornog kanala, morat ćete da pozovete ponovo. A dobro, daj mi PUK kod, brate, slatki, to ti je... Ok, can you give me PUK number for this number? For 268-4190. No. The other number. Can you tell me the number? 36 00 778. 778. Okay, please hold. Samo ja pričam na engleskom s njim, vidiš, pravi se čovjek, kad se čovjek pravi engles. I'm really sorry to have kept you waiting. The PUK code for 3600778 is 22 Okay. 82 82 42 42 32. 32. Brate, pričaj srpski, ja te ceo svet razume. 228-24232. A gospodine, s obzirom da ste izašli preko govornog kanala za... Pa nije problem meni da pričam i na engleskom i na nemačkom ako hoćeš, brate, ali okej, thank you very much. You're Bye. welcome. Goodbye. Bye. Easy,